Bakit? Bakit? Ay, bakit? Bakit? Ay, naapo. Ay, naapo. Tumawag na kita barangay, bakit? Isarbing mo pa ilang ti aglabata, mapanta munisipyo, bakit? Mapanta agaplay. Agaplay te. Ay, apanta agaplay, bakit? Tung palagaw, datay na bayag nga arapa apong, bakit? Nga. Ay, naapo, bakit? Pakasarang ka, itatan, bakit? Ampay. Nakatulo ka atang ya. Kanya? Pwede kwartamon, tapakasaran na kaon. Ay, naapo, bakit? Ampay dimam mo aya nga naggastos ti agkasar o pagatang mo ti baboy, bagas, kinrikado. Ay na po da kwartamon. Ay na, bakit? Ampay, sino tinagibaga kanyam aya nga aggastuta? Ay na, sagot am amin ni Mayor Bakait. Gawin! Ada iti libre nga kasar bakait. Kasalang bayan ka now, DJ Munisipyaw. Ay, iso nga ako na itatay dati timawag nga taga-barangay. Kasapulan lang ka now, nga mapanta di munisipyo nga ag-apply. Gan itugot na kano datay, nga man dati ay. Bercertipipit. Bercertipipit, bakit? Bercertipipit, dapat mangitugot na kano ti Bercertipipit. Bercertipipit nga. Gawin, Bercertipipit! Ay, Bercertipipit. Iso magandang talaga. Bercertipipit. Basta di Bercertipipit, bakit? Kasapulan ka no nga mangitugot tayo ti Bercertipipit. Bercertipipit. Anya kumata nga bercertipipit. Pag alam ko mga itikasta. Naapo bakit? Dajay nga yung maalala jay CPA. Bercertipipit bakit? Dadi ka no ipasa. Ay na Di munisipyo. lakay. Agasawa akong inang. Kung kunam nung di magkayam mo tilablabidam. Bercertipipit nga. Bercertipiket. Bercertipiket. Bercertificate. 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 Dahil ganting baga na dahil kwakin. Dapat iti may sabakit. Adi malala mo ilang GCPA. Mangitugot na kano iti sinurag. Sinurag nga. Sinurag ko na naman. Mangitugot kayo pa iti sinurag ko na naman. Tagi taga-barangay. Yaman nga sinurag data ko man. Ay naapo dinaklang kahit pakasaran. Sinurag. Simurag! Simurag, bakit? Ajay simurag. Mangitugot na kano ti simurag. Tanya day nga simurag. Tagal alam ti simurag. Dinaklang kahit pakasaran. Di CPA, bakit? Nga, pangpanagnet, nga awan pa iti asawa ta. Simurag. Ay naapo lakay. Imbag lakit din. Tahanak pa nga nagpakasar kanyan. Mabalinak pa nga agbabawi. Nakatungtungan ka. Anya kumata nga si Murag. Kasi murag ko na naman yung taga-barangay, bakit? Si Murag lakay. Seminar. Seminar. Ay, seminarya? Di ajay bakit? Basta mangitugot na kano iti Bercertipipit. Tapos, seminar. So nagrubat kan bakit? Taintan nag-apply. Tapakasarang kang bakit? Ayun.